Vi ste mladi ljudi ispred kojih je budućnost koji će sutra da budu oslonac u različitim oblastima u ovoj zemlji, u ovom gradu. Dok sam bio predsjednik opštine Novi Beograd, trudio sam se da se sastanem sa pre svega novobeogradskim osnovcima i često sam im tad govorio da ću ja jednog dana biti ponosan što ću moći da kažem da sam bio predsjednik opštine nekom budućem naučniku, lekaru, uspešnom sportisti, glumcu, violinisti, nekome ko će da pronosi ime i ovog grada i ove zemlje. Voleo bih mislim da je važno da sve lokalne samouprave u skladu sa svojim mogućnostima pokažu prvo poštovanje, znak pažnje prema vama. Da vi znate da ima neko ko to ceni, život je jedna krivulja koja nekad donosi više rezultata, nekad manje, ali uspevaju oni koji ne odustaju, koji nastavljaju da se bore i koji veruju u sebe. Važno je da imate podršku vaše porodice, važno je da imate podršku vaših prijatelja, važno je da imate podršku vaše škole. Eto tu negde se trudimo koliko je moguće da dobijete podršku i od vašeg grada. I trudit ćemo se u buduće da vam pomognemo i verujem duboko da ćete vi svi postati dobri i uspešni ljudi.